Učimo se islandščina. Tema lekcije: kuhinjsko shranjevanje. Matarilát. Posoda za hrano. Nestisboks. Škatla za malico. Matarpoki. Vrečka za hrano. Frystipoki. Vrečka za zamrzovanje. Plastfilma. Živilska folija. Afpapir. Aluminijasta folija. Búr. Shramba. Eldhússkapur. Kuhinjska omarica. Eldhússkuffa. Kuhinjski predal. Eldhúshilla. Kuhinjska polica. Kryddhilla. Stojalo za začimbe. Pokaklemma. Sponka za vrečko. Uppþvottalaugur. Detergent za posodo. Uppþvottavélarni. Detergent za pomivalni stroj. Uppþvottavél. Pomivalni stroj. Uppþvottasvampur. Gobica za posodo. Uppþvottabursti. Krtača za posodo. Skrubbursti. Krtača za ribanje. Skrubbúði. Čistilna gobica. Diskarekki. Ocejalnik za posodo. Eldhúsvaskur. Kuhinjsko korito. Vaskasikti. Cedilo za korito. Eldhúspapír. Papirnata brisača. Hreinsiklútur. Čistilna krpa. Hreinsithurkur. Čistilni robčki. Hreinsisprey. Čistilni sprej. Sprejplaska. Pršilka. Gummihanskar. Gumijaste rokavice. Ruslafata. Koš za smeti. Ruslapoki. Vreča za smeti. Endurvinnslutuna. Koš za recikliranje. Moltutuna. Kompostnik. Kústur. Metla.
Fejerskovla. Smetišnica. Golfkluter. Talna krpa. Moltutuna. Endurvinnslutuna. Matarilot. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškaroluna, konter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.